Reka mpite nguhe ikaze cyane izere kumeze fresh sana. Bayita Waraserutse TV, nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi byakaze hano ku mbuga nkoranyambaga WhatsApp, Instagram and everywhere. Hahiye kubera inkuru idasanzwe, ni inkuru ikomeje kuvugisha benshi, aho iyi nkuru yatumye benshi bavuga bati ati ibi bintu byo kujya twifotoza turyamye twambaye ubusa n'abandi bantu bacu turyamanye cyangwa twaryamanye, ati ibi ntago ari sawa pe. Umugore yataye umutwe nyuma yaho umusore bakundana mu ibanga rikomeye amushutse akamwohereza amafoto y'ubwambure bwe, maze umusore nawe akayasangiza abandi kuri WhatsApp, akagira no ku mugabo we bashyingiranywe. Urumva icyo kintu? Uyu mugore ushobora gusanga ageze kuri level yo kwiyahura, level ya hatari. Man, ibintu ni danger, ibi ni danger cyane. Ni kenshi cyane usanga abakobwa uyu munsi wa none bicuza ibyo bakoze bakiyereka abakunzi babo bambaye ubusa. Ahanini uko umusore abasabye umukobwa ko yamwohereza amafoto cyangwa amashusho akamwereka ibice by'ibanga. Can you imagine? Mu minsi ishize mu bitangazamakuru bitandukanye muri Afurika y'Iburasirazuba hasohotse inkuru y'umukobwa witwa Paula wari wababajwe cyane n'umusore bakundana ubwo yamwoherezaga amafoto y'ubwambure bwe, maze umusore nawe akayasangiza abantu kuri WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga kuri Facebook. Man, ibi bintu byababaje abantu benshi cyane, ariko uyu mugore arenda kwiyahura kuko ngo ayo mafoto yaje gusanga n'umugabo we bashyingiranywe imbere y'amategeko. Paula wiga muri kaminuza ya Makerere amaze iminsi ibiri azenguruka ku mbuga nkoranyambaga yandagazwa kubera amafoto yohereje umukunzi we, nyuma akaza kuyashyira ku karubanda. Nyuma ya Paula muri Uganda hari indi nkuru muri Zambia y'umugore wubatse uba muri Chingora wahuye n'ikimwaro gikomeye nyuma y'ifoto ze yambaye ubusa zasakaye hirya no hino mu magurupe ya WhatsApp, aho n'umugabo we yamugezeho maze agakubitwa n'inkuba kibatuye ni mama runaka. Uyu mugore ari kure yo kwarika kubera kohereza ubwambure bwe. Umusore bakundanaga mu ibanga none akaba yageze ku mugabo we bashyingiranywe. Iyo umugore atangajwe amazina yakundanaga n'umusore mu ibanga rikomeye cyane, umusore aza kumwinginga ngo amuhe amafoto yambaye ubusa amwereke imyanya y'ibanga. Umugore we kubera urukundo amukunda yahise ayamwereza yibuse cyane. Makuru ya Zambian Observer akomeza avuga ko uyu mugore yatunguwe no kwisanga ku mbuga nkoranyambaga yandagazwa. Uyu mugore yaje guta umutwe biramurenga hafi no guta urugo rwe kubera iki kwandagazwa n'uyu musore. Tubibutse ko mushobora gukurikirana iki kigitangazamakuru unyuze kuri YouTube yawe cano ukandika Waraserutse Rwanda. Ahangaha duhita tubona kwa n'ibyo biganiro, ariko ukore subscribe kugira ngo dukomeze dutere imbere, dukomeze tuzamuka umunsi ku munsi. Ndabikunda kandi njyewe ndabishimira cyane, ndanabakunda cyane uburyo mutwereka ko tuba turi kumwe kenshi. Ayo nguko rero niba wifuza ko tuvugana nta cyangwa ushaka kuduha inkuru idasanzwe, waduhama kuri 0780932426. Ayo nguko cyane rero ukeneye rero no kuba watanga ikiganiro nabikubwiye nyura muri ubu buryo, ariko ugende winereza inkuru nk'izi zitandukanye. Uyu mugore yakomeje kurira yo kwarika ndetse hafi kwiyahura, ati ibi bintu nabikoreye iki? Ibi bintu nabikoreye iki? Namwe mwumvireho. Uyu mugore akaba yamaze kwandikira umugabo we amusaba imbabazi, amubwira ati mbabarira, narakosheje ku rwego rwo hejuru. Ati mbabarira ndakwinginze. Ati mbabarira arakwinginze kubera ko naguciye inyuma ndetse nkabigira ibanga, ariko kubw'amahirwe make nkaza gutamazwa. Naratamajwe. Eka rero nanjye mpinira ahangaha, ariko ibi ngibi byakwiye kuba isomo ubuzima. Abantu tubana twahaye isezerano ntitubahemukire, ahubwo tubakomeza tukitanaho, ariko twirinda buri kintu kimwe cyose gishobora gutuma habaho urwango. Nkuru rwabaye kuri uyu musore agakorera amafuti umukobwa. Ibintu bibi cyane, nta nubwo ari byiza na gatoya. Ndabakunda
kandi njye ndabishimira cyane. I love you so much. Imana ibarinde, Imana igumane nawe kandi yumve amasengesho.